Glavna trpeza sa koje se hranimo je ova liturgijska trpeza. Glavni naš termin je liturgijski termin, makar onaj nedeljni, i njega ne damo ni za šta. Sve drugo se pokorava njemu. To je taj liturgijski standard. Nedelja, dan Gospodnji. Vidi, rvaćemo se za njega. I to ozbiljno. Sve drugo ću ti dati, nedeljni dan ne dam. Hoću da ga imam i da bude komotan. Ako ti trebam, čekaj me, tu sam od ponedeljka do petke i subote. A što hoćeš i nedelju da mi uzmeš? Ako ne možeš da me čekaš, odmah idi. Nisi ti moj neprijatelj, ozbiljan neprijatelj. Za nju mora se izborimo. To neka bude naše malo ispovjedništvo. I sve ono na što nas crkva poziva malo da držimo postove, srijeda, petak, to je minimum osjetljivosti. U srijedu izdali, u petak raspeli. Svaki od nas može da izda Gospoda. I vidite, ako ne držimo srijedu i petak, mi smo potencijalne izdajice. Evo, ćemo i realno. Ti, druže, ne možeš srijedu da obilježiš tim sjećanjem. Na tebe se ne možemo osloniti. Na tu minimalnu provjeru ti odgovaraš nemarno. Praštaj, ali nemam povjerenja u tebe. Petak, ti ne reaguješ na petak. Dan kad je mali i veliki petak. Ti ne reaguješ. Pa ti si čovječe neosjetljiv. Neuračunljiv. I onda te život slomi. Tako ta mikroodanost onome što je crkva lijepo postavila, u čemu nas prima, pa nas onda dalje uvodi u još veće tajne, u još veća poznanja za koja treba da budemo spremni, ali i odgovorni da ih primivši ih nosimo.